page 226 227 ka tafsir al-Qur'an de sura 11. wa yasna'ul fulka malasalana kan wa kullama marra alayhi tumakala fi jiri mala'un kunu min qawmi murdin be makko ben sakhiru minhu be jalamo qala be in taskharu minna si on jali men hande fa inna manen kadi naskharu minkum men jaltoy ton jango kama taskharuna won don jalirde non fa sawfa ta'lamuna kadi aray andon man yati ko mbo arata dum adabul lette ko si hoynaydemo wa yahillu jippo alayhi e makko adabul lette muqimun nyibude hatta idha jaa hasari amruna fiya kamen wa farat an-nuru hubbinirde den politike ndiyan ko fanda farat an-nuru ko ndiyan dan tubbiti kawowa tubbude ko duwete nas ko hubbinirde tum fanda ko ira hubbinirde ko ba don ndiyan tijjaka den ndiyan yaltilo ulna me wi ihmil rundu fiya ender lana kam min kulli zawjani morde kala noni jidin isnaini didi mumunteji din fu wa halaka halkoto illa ma wa halaka afwan e be ngure mande illa man sabaga sona maditi alaihim alqawlu kongol lettengol wa man amana e kala gomdindo wa ma amana ko gomdinan ma hu wondude makko illa qalilun sona sedabe wa gala wi irkabu waddore fiya kander lana bismillah inde alla den majureha ko du woni ko nga dogirta wa mursaha ko dum kadi woni ko ka garirta inna rabbi ande no jomi an la ghafurun ko yafato do rahimun ko yurmetedo o yalana kan tajribim hika dogide mabbe fi mawjin ender morulunjin jani kal jibali fotaydi wa pelle wanada nuhun annabi nuhun noddo biddo mun ibnahu biddo mun wa kana on lati fi ma'zilni mo ender loñodu ender ciokke hun no bisi o musikkandi yandan hewtata don o yabo nayya irkabar wadda maana wondude ame wala takunu wa ta'ala ma'al kafirin wondude ferabe qala yebe o sawi min arami takko ila jabalin faade fellongom yawai kawre fello do yahe mi ala waddade ya simuni gondon dandayla minal mayi morde ndi yanda ko neboda do to de marazo do yi ayilto to natali o jabal few qala nuhu bi muhu bi dan la simal yawma ala da do hande min amrillahi morde fi akalla den illa man rahima sona mo yurma o yurma male o jawdo kala na do aru o sali wa hala bainahuma bisi hakkone mabel mawjumoro lonjidin fakana o lati minal mughraqina enele jiado e lojibe yolibe wa gila ya ardu kayoledi ibulaiwi bibbi modu sibo ma aki ndiyam mada wa ya sama ko ya sama akli i jogi to tunno ande kadi buloko ndiyam dam faqidal ma ndiyam dan kaledi bebi ko diyal amru fiya kede nyawa wastawatlana kam fotondiri alal judi ka hore fello wete go judi wa qila wi abu udan woddintinede yurmende wodani lil qawmi zalimin non dimbe toñobe yewtere jande hino ka aya do on nodday kan numéro téléphone ji ma wadon ka email elaji abdullahi kala @yahoo.fr wanada nuhun annabi nuhun noddi rabbaw jom makko faqala da maki rabbi jomi inna buni andu bidda min ahli ko jaado be ngure ande afoduna danda be ngure ande way na waada ka ayle fodore mande al hakku konde gonga wa anta hakamul hakimin ka woni nyenyude nyaawobe waylite qala la daliyanu innahu no laysa min ahlika o jeya kay be ngure made innahu no dandugol on don accabe ya amalun ko golle ghairu salihin de tatana mo jeno ma innahu ngal landangal landida don amalun ko golle ghairu salihin de wana mo je madum innahu no ommo wiida ko biddo ma amalun o golle ghairu salihin de wana mo je di tafsir ji do fo no selli musibe julbe fala tasani wa talandi talanani ma laysa laka bi kon kala nama e mudum ilmun gandal inni min ayuzuka mi molikema mi ayuzuka mi wajikema an takuna fi wa ta'ala min al-jahilina jiyado e majjube qala rabbi jomi inni min a'udhu bika min mawlurima an asalaka na milandi to ma hande kadi ma laysa li kon ko alana lan bihi imudun ilmun gandal wa illa taghfir li wuriha idun do sa ya fa kilan wa tarhamni yurma dalam akun milata to min al-khasirin jiyado e perdobe gila wi ya nuhu betu jippo bi salamin wondude kisi minna e morde kamen ga barakatine barki alayka e dow ma wa ala o mamin e dow moftanoji mimma ma ka jeyaɓe ma wa mamon e moftanoji gosanu matti uhum ɗin ɗon men dakkimi tayɗi gokkum thumma yamassum refti memo yaɗi minna e morde kamen ga adabul lette alimun musude tilka ɗum ɗo min amba el ghaibi ko jeyaɗum e habaruji wirniɗi nuhiha meɗen waynani ilay ka faade ma kunta wanali ta'lamuha hida anduno ɗi
anta an wala qawmuka wana yimbe maada ben min qabili hada ko adi jippagol nde ɗo alqur'anare ma ko adi a jentade o ɗo tafsir amon ɗo jentade hande fasbir munyo innal aqibata andu battane moƴƴede lil muttaqina wadani huloɓe Allah ɓe yalla waɗen huloɓe Allah wa ila adin andu faade adin ko ɓe xaw musidɗo maɓɓe huudan annabi hud qala ya qawmi kono yimɓe ibudullah rewe Allah ma lakum alana min ilahin immorde reweteɗo gayru ko hina Allah in antum wonal illa muftarun siwona fefindaɓe ya qawmi kono yimɓe la salukum landaki alaykum wajoton kon ajiran juddi in ajiri en joddi andi wonal illa ala alladhi sona ka on Allah jo fatorani tagudola afala taqiluna yo haqqilta wa ya qawmi kono yimɓe istaghfiru tuube ruttoɗo rabbakum ka jomi mon thumma tubu ilayhi refti tubo ruttoɗon ka makko yursili sama wurta sama alaykum e dow moɗon midiraran o yuppana on toɓo wa yazidukum o ɓeydanan quwwatan dole ila quwwatikum faade e dole monɗe wala tatawalla wata on huccuto mujrimina ko on bomɓe qala ɓe wi yahudu ma ji'tana addanali men bi bayyinatin banganduye ko holli ko anelaɗo wa ma nahnu menen mi wonali bi tariki meɗen accita alihatina reweteɗi